Sljedeći ansambl Kraljica Jelena iz Kitchenera u Kanadi osnovan je 1978. godine po nekoliko ljudi koji su imali želju sačuvati i njegovati hrvatsku kulturnu baštinu daleko od rodne domovine u tom dijelu Kanade. Ansambl je do sada nastupao u mnogim hrvatskim zajednicama diljem Kanade, Sjedinjenih država i domovina Hrvatske. Ensemble Queen Helena was formed in Kitchener, Ontario in 1978 by a group of individuals who had a strong desire to preserve the Croatian heritage in that part of Canada. Queen Helena has performed throughout Canada, United States and Croatia. Ladies and gentlemen, Kraljica Jelena.
Evo 3 djevojke. Jedna meni, druga tebi, treću naši kolovođi.
Ansambl Kraljica Jelena iz Kanade.